손을 벌리다. 내가 왜 뒤늦은 공부하면서 알바까지 하려고 하는지 이유 모르겠어? 나 아버지나 언니한테 손 안 벌리고 해내고 싶어. 손을 벌리다. 손, қол, 벌리다, ашу жаю, яғни қол жаю деген мағынаны білдіреді. негізгі мағынасы ақшалай көмек сұрау, ақша сұрау. 한 번만 믿어주라, 어? 대신 학원비는 엄마 아버지한테 손 안 벌릴게. 내가 아르바이트해서 될 거야. мысық тышқанның қалын ойлап. 당신 병원 안 가봐도 되겠어? 고양이 쥐 생각해요? 고양이 쥐 생각. тышқан көрсе болды, бас салып жегісі кеп тұратын мысықтың тышқанның жағдайын ойлауы мүмкін емес екені тәрізді. Іштей ешқандай уайымдамай тұрса да, сырттай уайымдаған, соны ойлаған кейіп танытқанда қолданылатын тіркес. Біреуді өтірік ойлаған кейіп таныту, аяған кейіп таныту, уайымдаған кейіп таныту деген мағынаны білдіреді. 아니 노력을 해야 될 거 아니야. 상대방 생각도 좀 하고 기분도 좀 맞추고. 고양이 쥐 생각하니? 됐어. 비행기를 태우다. сөзбе-сөз аударған кезде ұшаққа отырғызу, яғни біреуді шектен тыс мақтау, асыра мақтау, кейде жағымпаздану деген мағыналарды білдіретін идиома. 비행기 태우다. 비행기 태우다. 우와, 준하 씨 오늘 너무 멋있다. 머리 스타일 바꿨는데 괜찮아요? 진짜 잘 어울려. 영화 배우 같아. 에이, 괜히 비행기 태우지 마세요. 지영 씨가 태성 씨 칭찬을 많이 하던데. 지영 씨가요? 뭐라고요? 태성 씨 매너 좋다고 지영 씨가 좋아하나? 그럴 리가 없어요. 비행기 태우지 마세요. 가방끈이 길다, 짧다. 가방끈이 짧다. 가방끈 짧은 게 진짜 천추의 아니었는데. 알아요. 가방끈 짧은 게 한인데 우리 가방끈이 짧다 тіркесі Кореяда ең көп дегенде мектеп бітірген немесе колледж бітірген, университет, магистратура, докторантураға бармаған адамдар жөнінде айтылады. 가방끈이 길다. 자식 가방끈 걸면 단가. сәйкесінше 가방끈이 길다 білімі жоғары деген мағынаны білдіреді, яғни университетте оқыған, магистратура, PhD, шетелде оқыған деген секілді. 손이 맵다. 손이 맵다. 오, 우리 엄마 좀 되게 맵네. қолымен сәл ғана ұрса да ұрған жері қатты ауырып кететін, қолы қатты адамдар жөнінде айтылатын тіркес идиома. 여러분은 손이 매워요? 아니면은 손이 매운 사람한테 맞아본 적이 있나요? 있으면은 아래에 댓글로 남겨주세요. 상관없어요. 윤희 씨, 이젠 불편해도 상관없어요. 좋아졌어요. 윤희 씨, 이젠 불편해도 상관없어요. 좋아졌어요. 네가 뭐 때문에 내 옆에 있든 그 이유 같은 거 상관없어 이제. 네가 뭐 때문에 내 옆에 있든 그 이유 같은 거 상관없어 이제. 상관없어요? 상관없어.